Goizeko 6:30. Kamera eskuan, Pedro Armestre gaur entzierroaren argazkiak aterako dituen balkoirantz doa. Pues mira, sí, el segundo, donde están los dos pañuelos rojos. Carmen Andrearen balkoitik atera zuen estafetako argazki ezaguna. Y con la buena suerte que apareció un puntito de luz allí al fondo y la hizo magnífica. Ortega y Gasset saria eman zioten lan horregatik. Gaurko balkoia Mercaderesen dago ere. Lehenik eta behin lekua proposa aukeratu. Tienes una tensión, porque tienes que concentrarte para trabajar en 2 segundos. Bueno, alguna foto tenemos, siempre hay algo para resolver en principio, ¿no? Atzo San Saturnino elizako dorretik atera zituen entzierroaren argazkiak. 50ko hamarkadan Nikolas Ardanazek aterako irudian oinarrituta. Te das cuenta que la ciudad no ha cambiado tanto desde allí arriba. Beste argazkilariekin kafe azkar hartu eta irudiak bidaltzeko momentua da. Que enviar las fotos a la agencia. Sanferminak entzierroak baina askoz gehiago dira. Pamplona el día 6 no sueltan las cámaras, siempre van contigo. Kamera beti aldean. Edozein momentutan atera daiteke argazkion bat. Iruña 9 egunez alde basatian ibiltzen da eta.